megalayapost.news. Tang hadin baki nong shong ka umroy madan kibala lidru banjurip ya ka jaka batmu penya ya ka serok folin na umyam sha malidor limba ka shnong umroy madan na kaliang kinong ilam shnong ka umroy madan mendag singi kilami shikmat berpesai ba kumno la keno da kite giri orang ba bat kibala lidru banu jor sha udisi kari boy da ka ba keno ba kate ka serok folin kaya lingba ka tolong ka shnong umroy madan haba krem ba pensyai sikila patai kebor uba lambor lang makri rang ba shnong baduba bansan scam rinja sekretari shnong ke umroi madan kilong bana kaliang ke shnong kamdon jingtip setia halor kete ke jinglet jurip jengki ya kete ke serok folin bana kaliang ke shnong kap kemilinti ya ke jingwan jurip na kaliang ke office UDC wan jurip kemba kila ojor se UDC kebala kularu ban pelong ya ke jing jurip ya kete ke jaka haba pensyai ya kete ke serok folin kan kata ni kan kata ya ketolong umbam umdi ke shnong na ke jingwan kani ke serok na kaliang kini kinong ilam shnong kila pensyai bahadu menta kedang ap kemilinti ya ke jingwan jurip na kaliang ke office UDC berkila kamru bakim dai kita kibala start lani ban batai start ya kata ke jingkta ne kata ya ketolong umbam bat kembala pensyai ru la pentip ban pelat ya ketolong hadu san phomita ke jingjingai por ni na kaliang jong nga kumrong bat shnong lembat ki kat senang sekretari senang dia kabdi bat kajing mi ya ka kubor lungba jong tu ki lungba ki balapan mi menen sengi ngidon biang ban pensai na kaliang jong ka bar senang lungba ya ke ka ba ki lapan mi ki media na ka benta jong kati ka susum ya kajingwan ka jong ki ya ka ban jurip bat ki media te na kaliang jong kum ki kum ka bar senang mi klam ya don kat bat ki te ka bidai bat ketul bangil yu iban ya ketu ka kubor te nak liang jungi sngo sudan ban pen sngo namar ba kat kum ka jinglik bu jongki ha ketu ka banungkong ya ka komplain su disi lo kular ya ki ba udisi hun pha e bru ban wan pe wan mi rangkat bat ka snong ha ya te ka jaka te nak liang jong snong i ap khmi luti ya kata ya ka bakin ya wan biang ya kebakin ya peklang bat ni kesnong bat ki bat udisi bat ki breu jong disi kenang ya ba upat bat nok song snong unyo ya ka jingsai ka bat kena te ha ka jingwan ka chungki menin te nakaliang jingim ngim nom sngoi bat ba ya ka ba ba kilapan so kilap pha pat cha ki media te ngi don ban pensai ba ngin yai ap hi ya ta ka por ka ba udisi hi un pha yak tagi breu ki jongki na kaliang jong ko office bakin yak pe yak mi lang bat ni bat ki breu na ko office jong UDC te kenjat aga bodor ita ide na bata jong ko te khusus te kenjat pat aga bide bat ban pensai pat ya ka jiwan jong kani ko forlin kumba laong dai ba timar banyang nemar ba kani ko forlin kalawan na du nalat mroy hadu te beli ba ka kiu pat sete selum bodon kasus jong kasnong bemadan dengan supun saya ni nemar ba nakaliang jong ngi kum kasnong gimpip ya kata habaka sorkar ka penya ya kan ya lain lengba kasnong umdok berti ka ba kiupat sate selum ban koi lem sakani ka caka jong kasnong madan kacungi bat kumju urut sedu sate kasnong laban nate nalum te hakabidi bat ka gimpip khambenya te ngat harai dade ban keli na ka office jong DC ba bali ba ka kiu pat habukut jong kom ka kiu no salum bali kamwan na po surok ka berim kumbala ong iba timar banyang tena kaliang jong iro lada kawan hinam do berti na ka berim tolong hasno mure madan ro kan hab hiban wan na ka berim te tambah ulah pen kiu no nang te nam do berti station yang te denak ta ka daulong ba kangat no ya ka te kasusum ku jongi dia ka ba bahatam na ka benta jong upat ba nong song senong tolongi an ngini ap mi lenti ya kata ka ba udisi un pha ya ki breu rangkat bat ngi kisnong bat ki kinong libu komplain bangin ya pe ya mi ba ya te ka jaka la ka du sisane la dawan kata ka forlin ne kat kum kalain ka bakila pen i long baka hyar sa serum te kan laj la da kan laj hite na kaliang jing kisnong tingin ong kumno tang ba ngi mi lenti pat long ba udisi bat kibor penya kibor kiban company keban snai kate long ba kan le ya ka bahan ka bahatam kenang ba pat ba nong senong jongi unnom du ya kate ku kum balaya ngadon pun pensai biang
hak bede bat ka jingmi biang ka media ka bahnin ka sini ka bala kentoru yang kinong kit kamsno ki bamenta te an pensyai kendiak dah bede bat kata hak banengkong mensua lawan ban survey na kate ka existing kabarim te bat hadin nadu mensip sem ngiyo ka jing teba ka alignment bat mai na sate sharing lum ru kawan te kampat wan hi da ka jing tho ka pati kena sya ka dor bar snong rupa lakan ya na ka existing kabarim ne na ka bat mai ya kata kampat don ka finalize nang nuro te Maria pernah ya kata hi ngilale wud na kaliang kador barsnong ban tho saudisi ban pentip bayok kakta ya kata ka umbam undi te kumbala pensyai men hakani ha katu ka baladep ha kam lengba ki media ru ngaladep hi panong ba ya kitarik ki ngaladep ban batayang tu te kalong ba mentala da kawan nang ta lese kabu jingma tingila bu hi gitu ki jing tho te kala nakaliang disiru ula pentip sya ka NHIDCL ba yo kalong kum tau la pentip ya kata ka jingtho ka bu pha ru la pha return biang sya ka dor bar ngilayo ya ka receipt te kamde ka bangingi thep haduli le ngi thep apla kum balami ya kita long khubor menin kesngi te nrei haba kata ka alignment kawan nang ta te nakaliang ka NHIDCL kila wan biang sai sisien ngatrai kumba arbnai ne kumta la kila dep ban wan re inquiry biang ya kate ka jaka ba lalap ba kala jengai kumba sanpho mitar ai na kate ka susum te haba kala lait kumta ngim ong bat ngim mlak ban batai sta ba kan kta ne kam kta te nrenga klem ong ru ba kan wan kata ka flyover nrenga suang le se la bangin approach mon kum nang ka snong hadian ba la da kamdon option no way let's say nang te bet kan de kata ka option telah ban approach da kumnu ru ya kita department ba kinwan ya kata ban le hak bede ban bha kamet ya kata ka umbam umdi te om kumban ya batai start da mono tengah try na kaliang kinong kit kam snong ru kumde hi kita ki expert ki balak ban batai bakala jengai sanpho mitar te kanum kta syu tengah try na kaliang jong iba CL masyering lani iba timur benyang ru imla ban batai start kum ki expert bala dawan kan satwa komta kan sale komta henre na kaliang iba CL masyering ba iba timur benyang ila dep ban pelaj ha ki telung khubor boper hak arpho terik jong uni hu banai ba kita aku belajar di si bang lolong balak kloy ban wan ban inquiry daladi ya kata ka susum apa senong kejungi te balai kim up hadu bandawan uta te balai banda that media biang sai sisi tengah try la da unwan uta audisi unwan ra hebat kibor badepek de kmi kita ki expert hadin balawan kita tengah try na kaliang jungi kinong sungkit nongkit kam senong ngin hab ya don bentalang ta nakaliang disi undon kita ki expert kindon bat nakaliang kini ki bersya baki bu kata ka jing tho so disi kini don lah bat kesenong kata hangta tengin ye pek ken ka ka ansar ka bami hangta hadin balawan banle da kita ki bor expert bat lada kalong kaban sukses nang te ru ngatrai ka biang lada kalong kabam sukses ru ngilala ban ye kren tementagi ong bale bamra dorba te kumnungin rak dorbar habang idang subuh tang kajing tho bat kata kakot kawan bakadang long kumta te buat makiru kidon kajing sungtu badang don kajing yekrat ba kita gibor expert kimpat wan te ban chat ya kate ka jakala kalong ka ibit nem ibit ya kanika furlin bakan wan nang ta te kam dei pat ken ban suya tha media ya kinong kit kam snong ba kimle ai lane kumne kumtai hato kade ka baha kani te kalong ka ka ba kum bagila kren balik se kadon ka selendet ngan sukren kendiat ya kata na kaliang iba CL masyering lele ila dei lupa idukot ka stip komiti jom kani kedor barsnong muroi merah bat ka basung thamula pat kendiat ro kumuri orang ba unthat man daga media hanre la nadu ka pratarik kumbai la ong bala de panlong ya kata ka dorbar mentau snem pratarik u Jun mo ila de belong ai ka dorbar te la
dah kira pajba jong kador bari kila ban la depong ye i ba ide i stu komite tingi la pha na kaliang kum ngaus ke tedi ngala pentip bangidon ka stu komite ila dei ken banwan hapo ka stu komite ban keren lese la kan dei na ka benta kata ka furlin ne ka dei na kinu ki jonon kam hapo ka sung kata te ngam tip pet ken ba kiadon arngut laingut nganom mention pat igi kertang te balai kimlong ki bala kloy banwan ha bala pentip badon ka executive committee lese kila don lupa ka plan ka ke basal ndet jongki bakin wanra kum kini kijing that madan sendon ya ka snong gejungi ba nganong sendang ba kum kiri rong ba le kum kiri rong ba lada le kum ni kapa badang long klung kena empat long rang ba teh bahaduk kan ni sendan ban that ya ka snong ka thau hanrai klem da don klem da wan pa ba da ka buburam ngan keren sendan ba na kaliang ka snong hi ngi kwa ba ngin ya long ka we ngin ya bha ba ngin nom ya kan tho ban nom ya kawang iwe te ba ngan keren sendan ha ka media manta ba ngin salum hi ya ka executive committee ba nga kerman hiru bana kaliang iba CL mesiring bat kit khot executive member kinlong ki bala kloy banwan ha ka executive committee kaban ngin sakhot ha kanu ko por bangin ya kran bakan ja no kan nompau kum kini ki baro ki banlong penlengo bat ka jing kan tho langarong akan tho nakir ke kan tho ke kani ato kan wara jing bha ya ka snong ka thau kani kamon ra dalele te la ka ba buram to ngin ya im ha ka jing im kum ka dorbar u khasi ukharai ngin long ki ba yesha ngin ye ap ba kum ya kata ka ba ngan phai biang sedin ya kata ka furlin ka banwan nang taro ngin saya keren hadin balawan keyboard expert ban pek lada kalong ne kamlong nang taro ngin saya keren lang bat ka snong ka thau te bat hang ta ngis la aru ban khot ya ka dor bar snong hadin bang ilayo ya ka jingtip na ki expert bat ngin khot nadu kilong kilong pa bat ki samla na maria ka hi om babam tang kita ki rangba ki bakit ya kam snong la bam lut na baro ngin sakhot hadin bang ilayo ya ka details ka batikna Meghalaya Post.news